Tungi yumbi oihogada nahasingi hauzik oiriba phibam asida Manipur asi tungda kari oihogani khanbada mamle haina MU gi Law Department ki Associate Professor Dr. Sapam Dilip Kumar na phongdokre. Chief Minister Oiramba Risang Kaisingi Mapanlak Shuba Laikidabagi Ningsing Thoram Pangtokre Congress halakpa halaktaba BJP na lepkadaba nati haina CLP leader Okram Ibobi na haikre. Amasung lamlai dagi Thobal Dam yoba lambi North Eastern Council gi sentang makhada lupa crore nifu taruk changna semnanaba ayaba pirakle haina MLA KS Ibomsan haikre. Kurumjari Istv News meeting tabiri basing putaran oksari pau sanung na pizari Tungi yumbi oihogada nahasingi hauzik oiriba phibam asida Manipur asi tungda kari oihogani khanbada mamle haina MU gi Law Department ki Associate Professor Dr. Sapam Dilip Kumar ngasi Manipur Youth League Mayol na sinduna Lilong Higher Secondary School da pangthokiba awareness campaign da phongdokre. Aikoigi anoba langon gi iho haiba hiram da pangthokpa thorom aduda Lilong Higher Secondary School gi Principal Dr. NC Santa Social Scientist Dr. Dhanabir Laishram Mayol gi President Assem Prince na singbasing saruk Dr. Sapam Dilip Kumar na makata kibada horukliba nahasing mayay ka batsinjak talay shubagi sang noma gi wangkalakli nahasing na mayay ka batsinjak shijinarakpagi maruoy ba maram kayagi marakda marang kaina amadi yamna laina phangba mak yamna phangdrabadi kanadre haina lowbadagi ihaw kankhalakba chawkhalakpagi matungina sel pitok pisin tawbada yamna lairakpa oiba yai matam amada laikai amada drug addict ama yaurokpada huran chinthigi chang wangi hainarami ngasidi yumthong khudingda addict amamam yaurokpana khunai asida asobu saitheng pirare haiki leibak ngaklonda yaugadaba nahasingna pangal thongna yaudaba oiraklaga aikoina tungda nungairakani haina karamna khanba ngamgadoribano mayai kaba chinjakta changbagi mahutta imalibak asi masak munna khangnanaba Kudong tiba kaya dagi imalibak asi ngaktok na naba honagadabani aikoina imalibak kananaba chawkhat na naba honadana mitop amana laklaga khanbiroi haiki Haksang na yadraba matamda wakhan afuba wakhan tholagadaba karim leitre wakhan bu yawdraba mi ga saga karim khenaba leite drak saba mi amakhak imung apatamda yawba ma khatang honaba matamda imung se loi kindha duineba yana tangna phangbu punsi se yana mapung phaba Maman Labor Kunsiyama, Wainabagi Damaka, Aquina Kari Kari Tawatake, Hibasi, Marukoi Haba. Matam Sang Aquina, Awaba, Winana Hingi, Balibak said, Masikana, and Siam to the Gaba, Kanana Kanga the Gaba, Manipur Siwari, Hydra, China the Gilaga, Japan the Gilaga, America the Gilaga, Misi Lakatra, Kanam the Lamoy, Labor Hibase, my Parum the Messiah, Magi, Misi, Guna, Roy the Single Chakibana, Aduga Naha Hibase. Symbol of energy ne ko pangal na thanba aduga tawning ba pangal mayam na thanba achumba haibasina aigi wakhan gi lamding moiba adugumba ngakta leba naha haibasing se aduna sigi naha sing se sina Manipur se semakpa ma darkar oire e ko Matam Sangna Chief Minister Oiramba Risang Kaisingi Mapanlak Shuba Laikidabagi Ningsing Thoram Pangthokre Congress halakba natragana halaktaba BJP na lepkadaba nati haina CLP leader O Ibobi na haikre Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress Bhavan da pangthokpa Ningsing Thoram aduda MPCC gi President Kaisham Meghasandra CWC gi member Gai Khangam ex MP Thoksom Mainya Congress ke MLA Oiramba Singh PCC member Singh MPCC gi office bearer Singh MPCC gi frontal Cell Department ke lusing basing sarukya aduna laikhidraba risang kaishingi saktamda laishu katuna ikai khumnaki pangthokiba thoromaduga mari leinana CLP leader O Ibobina laikhidraba risang kaishing lamdam asidagi ahanba MP oikibata natana lamdam asigi matam sangna Chief Minister oiduna lamdam asigi apunbagi saktam ngaknabagi damakta kathoklamkiba lusingba mani haiki Prime Minister Oikiba Pandit Jawaharlal Nehru gi matamda Socialist Party dagi MP oina satki matamadu da Prime Minister na mahakumba lusingba ma North East State singi manungda leibagi maruoiba khangbadagi mahak Congress Party da yauraga leibaga sige amadi maruoina Manipur apunbagi saktam gi damakta thabak kaya pangthoklamkhibani mahak na taibangpan thadoklamdai fawbada lehoriba masa manau singda Manipur gi apunbagi saktamda mantiknaba yaroi nakoi punsinnagadabani haibu wafam thamlamkhiba adu lehoriba Congress ke workers sing na kaupam thokti haiki maki fidam amasung wakalonda aikoina matung inba ngamna na honasi haiki
पाउमिसिंगना हंगबा वहांगी पाउखुमदा लेबाग असि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन पीरी मदुगी खुदोंचाबा बीजेपी न लौरगा पंहाई हाइसनु कांग्रेस अमुक हलकपा नत्रगा हलक्तबा बीजेपी न लेपकदब नति हाइखी कोई पार्टी वर्कर कोई मयाम पूर्णमकना माना पामजरंबा हाइबतारे माना ताइमुंग पानबसिदा हेक थोरप मतमदा पोक्सबा हाइबतारे मागी मणिपुर की अपुनबा इंडिया की अपुनबा इंटीग्रिटी अदुगा मणिपुर की अपुनबा इंटीग्रिटी से मसीदी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस काइबा यारोय को इसा जानोय काइनाबा यारोय को न माना हाइरंबा प्रिंसिपल दो अदु भावदा लेपखिबा अदुगुंबा अखोय की सपनायरबा लुचिंगबदो मधुबो अखोयने इकाई खुन्नबो उत्पवोइना मा लेखिदबगी मापलक सुबा मोन पालोन से अखोयना पांथोकजबनी डेमोक्रेसी सत्ता लेबाकसिददिको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस लेबनीना मोइना पहाय हाइब्रिदा अदु मधुदी बीजेपी ना लेपकदब नतेदा हलकबा ngमगनी ngमोय हाइबदो मधु लेपकदबदुदी अखोयगी कांग्रेस अखोयगी वखंददी प्रजा सिंह लेपकदबनी मणिपुर दा भारत दा हलकनी हलोए हाइबदुदी इंडिया दा लेबा मी कोटी साब निफुसिना लेपकदब बीजेपी खुजो अमदुना लेपोइदो मधुगी प्रमाण दे हंदकता लोकसभा की एमपी अनि इनर आउटर की लेपखिबदा अदु प्रजा सिंह लेपखिद्रा मधु कावरोइदबनी बीजेपी दा मधु अखोयगी खुत्त लेते प्रजा सिंह खुत्त लई हाइबदो अदुमाइना हाइजनी इम्फाल ईस्ट की लमलाइदगी थौबाल दाम योबा किलोमीटर 19 मीटर यांखैरोम सांग लंबी असि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की सेंथंग मखादा लुपा करोड़ 94 रोम संगना सेमननबा अयाबा पिरकले हाइना एमएलए केएस इबोमसाना फोंगदोखरे लोनेना स्टेट सिदा लंबी सेमबदा मवोंग मरिल ताना सेमदबदगी लंबी अयाबा फिबम सोक्लिबा असि मियामना अफबा मिहुत थागतबना अफबा लिंगाक लेतबदगिनी हाइना एमएलए इबोमसाना थमलकली वाफम असि फिबम साद्रबा इम्फाल ईस्ट की नापेट पलीदगी इथम मोइरांग पुरेल फाउबगी मरक्त लेब लंबी की सरुकसिंग यंगशिनबा लाकपदा पौमीसिंगदा फोंगदोकलमखिबनी एमएलए इबोमसाना मखा तारदुना लंबी असि मतम कयागी ममांगदगी फिबम फत्तना लाकलबनी लंबी असि थौबाल दाम साखिबा मतमदगी होंगना नुंग लेंगोय पुबा ट्रक मसिंग थिंगमदना सतपना हेना सोखिबगी मरम अमसु ओइदि मफम असि खक्त नतना मणिपुर की लंबी अयाम्बा फिबम सोखलिबा असि लंबी सेंबा मतमदा फाउंडेशन निंगथिना तौगदबनी अदुबु लमलाइदगी थौबाल दाम योबा असि मतमग चुनबा मवोंगदा सेमननबा पांदमदा हौकिबा चही 2019 दगी डोनर मिनिस्ट्री की मखादा लेदिबा एनईसी दगी फंडिंग लौननबा तानरकपनी हाइखी लेबाकी ओइबा इरांग लेखिबा मदि लेंगाक तुखिबना खुदोंचादब खरा मायोकनखी अदुबु लाइबक फबदगी एनईसी ना लंबी असिगिदमक्ता अपग्रेड तौननबा करोड़ 93 लाख 49,000 की सेंथंग पिथरकले था असिगी निपानदा पीडब्ल्यूडी ना टेंडर नोटिस थोखरे अक्टोबर दा टेंडर लोइदुना वर्क ऑर्डर पीदुना नवेंबर थादगी सेम होबा याना लेरे हाइखी करिगुंबा थबग असि पाइखतप ngमलबदी क्वालिटी लेब लंबी अमदी सोइदना ओइबा ngमलगनी हाइना मागना मखा ताखी फत्रे सैगें खनकान करीगिनो फत्री से वाक ऑर्डर लौथोखरगा एमएलए ना थबक सुददना माना पैसा से लेमना लौथोखरगा सेमदबरा नत्रगा अदुगुमगी फैसिलिटीज अमता फंगदबरा गायबसे खरा इंगबीबम जंगेना खले अदो काइगम नुवाइतबम थेंगनरदी करी लेगे से कोई सेम नुवाइत्रे कइनो हाइबदु हंगनबसु फैना कोई खरा सिंसर ओइसी ऑनेस्ट ओइसी मणिपुर याम लुब फिल्म द लई हुजिक अराइब फिल्म नते सिंगीसु तमगीसु कोई पुन्ना मौसा अरे लेता हंगनदर चामिनब थकमिनब अमगा मतें पांगनद नुक्सिना लेरमबदो मणिपुर के सेंग मपु ओरिब मीसिंगदुगै लेहोरगा याम सेंग मणिपुर म लेहोनबगी अदुगुंबा रुतंजादुने अखोय मयामसिना लिंगजेन मानना लेपा कांददनेब अखोयना ओहेनिंग मणिपुर ओहेनम ngमनी लंबी सेंबग मरी लेना पौमिसंग उनबदा मोइरांगपुरेल एरिया लोकल ट्रक ड्राइवर्स यूनियन की सेक्रेटरी देवान तखेलंबमना इम्फाल ईस्ट की नापेट पलीदगी इथम मोइरांगपुरेल योब लंबी लेंगाकना सेमदबदगी ट्रक ड्राइवर सिंगना अंगंब सेल पुथोक्तुना सेमजनख्रे किलोमीटर 19 रोम सांग लंबी असि का हेन फिबम फत्तबना गाड़ी सतपदा चावना खुदोंथीबा थोकपदगी तंगाई फदना मोइरांगपुरेल एरिया लोकल ट्रक ड्राइवर्स यूनियन कोमजाव अमदी का हेन लेखोम लेनांग थोकपा लंबी की सरुकसिंग नुंग चाइदुना सेमजनबनी यूनियन असना पाइखतलिबा लंबी सेमजनबगी थौरांग सदा लोकल एमएलए केएस इबोमसा अमदी अंद्रो एससी के एमएलए टीएस श्याम कुमार ना अंगंब सेल अमदी मशीनरी की मतेंग पिरखी
Napetpalidagi itham Moirangpurel yoba lambi asi matam kayagi mamangdagi laingakna semdabana hena phibam soglakpani madugi mathakta lambi sembada quality maintain tawduna lambi semdabadagi heavy vehicle yauna makhal kayagi gari sing chatpadagi phibam soglakibani adubu maikai somgi miyamna sathok jashin tawnariba yamna maru oiba lambi oibana semjanbagi thabagasi paikhatpani haiki lambi asi matamga chunaba lambi oinana ba laingakna thubada meeting changbinabasu mahakna pukning chingsilakli सिगी फिबम से कोई हुजी हुजी कोई की सिदा सेमी बलंबी से सेंगना हरगदी क्वालिटी मेंटेन सुगले लेते अदुना मरम ओरगा हुजी की मतमदा कोई की लोकल ट्रक अमा चप्पा है हेवी व्हीकल ने हाइना लौरगदी कोई अतोप मफम द उद्रबा गाड़ी मचा गुमने हाइ चारे मसी चप्पदा काई बसिनदी क्वालिटी मेंटेन तौदे हाबदुगी खुदमनी अदुना मतमगा चुनाबदा कोई की फाउंडेशन फजना लेबा लंबी मतंग सेंबिरगदी कोई की एरिया सिगी माइकाइदगी यामना हराव फोंदोक जगने थागर फोंदोक जगने ना हमजरे Waste management karamna ningthina pangthokadagi hairabadi lower class singi mahiroi singna piklingaidagi khanghona na ba school singi curriculum da hapagi tangai fadaba leire haina Manipuri University gi VC Professor N Lokendra na phongdokre wafamasi solid waste management innovative solutions for a sustainable future haibasida numit nini pangthokadaba all India seminar gi thoramda phongdokibani Institute of Engineer India, Manipur State Center, Environment and Climate Change, Government of Manipur, Amadi, Mahut Department Kapuna Kusam Naduna, Environment and Climate Change ki conference hold Pangtho Pathoramatuda, Environment and Climate Change ki Director T. Braja Kumar, Mahut ki Director N.G. Uttam, Institution of Engineer India, Manipur State Center ki Chairman L. Swami Kumar, IEI Manipur State Center ki Honorary Secretary Dr. T.S. Subhash Chandra Madi All India Seminar on Solid Waste Management ki convener na Thorum ki President Member Singona Sir kiya ki Thorum aduga mari leinana Sovener masu Fongki VC Lokendra namakata na Lising machamapal humputra aduai dagi Manipurasi uwa ningthi na Hauduna yamna phajaba mafam ama oirami adubu matamgi matungina urbanization amadi modernization lakpadagi ngasidi ahongba kaya laktuna environment ta chauna akaiba pirakle maruoina community property oriba lampak pukri amadi drain chingbada lam khopsin ba mayam ama henjalakpadagi waste management tobada awaba pinana ba masak amasu oire haiki matam amadadi low inkol chauna sauna leinarambana yumdagi thorakba waste sing inkol gi mafam amada Tauthok Phumjinbagi chanabi leirami adubu urbanization amadi modernization lakpadagi miyamasi liquid waste amadi solid waste sing hundongpham leitabagi awaba mayoknari haiki amaromda door to door collection yauduna khara makhaidi ngakthokpa ngamnabasu mapung phana control tobudi ngamdri haina mahakna makha taki statehood hamaba matungda government of India massive pumping in of resources and fund. Really, in about 10-15 years, Manipur socio-economic system come out of transformation. Malaki, Manipur Akas bill conceptualized. The bill see fabricate Torga, Tawna, Dumain Torga. Another Pamakhanamaki, Sarning Nama. Socio-economic life, serving mama. Okay. Focus on the kamay duga urbanization, modernization. Tingwa kung bapon, ako mamaki, lamamaki, matamagi matungina modernization to ba, urbanization to ba si everywhere. Right ba? Focus. Natani. Imphal gina. Okay. Pabahayga na, tibahayga na. Urbanization, modernization. Municipal towns may have development process critical planning systematic planning. Environment and Climate Change Government of Manipur ki Director T. Braja Kumar na urbanization amadi modernization yauna missing hengalakpa sina maram oiduna liquid amadi solid waste sing asi mafam chana hundoktabadagi madudagi tholakpa gas sing aduna environment ta akaiba pirakpa amadi greenhouse gas forward puthoklaktuna climate change ta akaiba lakpadagi masidagi khradang oirabasu ngakthoknanaba numit nini gi seminar sinbani haiki Waste Management asi Department amakaktana natraga miyoi kharana control toba yadabana Department sing punsinaraga thoramasi sinbani urban area da leiriba miyoi amana gram chamri yankairom waste puthokli
aduna urban area kuntareta puthukliba waste asi metric ton chahum rom oiri haina chaurakna pawa yai masigi manungda metric ton kun rom di management toba ngamlabasu aremba sing adudi ngamdabagi changda leiri maram aduna urban area da leiriba miyoi singna waste puthukpagi chang asi yariba makai hanthana ba honaba changi numit nini sangna pangthukliba seminar asida resource person singna thamlamba wafam sing adudagi recommendation ama lauraga lengakta lankhatlaga tungkoina chanaba yaba thabak ama lohogani haiki waste management si department khatana natana mi ma khatana saruk ma khatana tawraga yabna taba praja khudimaki responsibility ga loina mi khudimang puthriba mai gi nongda puthriba ma pangi ba mot pa madi mahi gi ba mot pa arem khak sing se handan bagi pandam ma yam darka leba khoi akhangai sina pireba paper sing pagado paper sing amadi mada khanagado ne negado yam sing sigi recommendation ma lawra kanda khoi manipur policy ma semaga phajana environmental pollution dagi handanana ba amadi solid waste management ge ba dugumba pandam ma koi thamna bagi wakhalonda sigi semna je kwant kuni thamje lamdam sigi yelhomi singna dharmada yumpham waraga thabak tobagi mahutta yek salai masak khangna thabak torabadi lamdam asi kanbada asoba mating oigani haibagi thajabale haina core committee on relief and rehabilitation manipur gi convener yazing vcg simre na fongdokre wafam asi kabo lekai de leiba federation of homi gi office ta khwairambani marketing coordinating committee for peace na no madat tangai fadana changba polam sing mating pangbagi thorumda fongdokhibani khwarambani marketing coordinating committee for peace ki miyoi sing amasung core committee on relief and rehabilitation manipur gi miyoi kaya yauna pangthokpa thorum aduda yazing vcg simre na makhata na lamdam sigi yelhomi singna ai haibagi wakhalonda thabak tobagi mahuta aikoi haiba wakhalonda thabak toba mathau tai lamdam sigi pari puri gi puari khongul liba mathau tai lamdam sigi yelhomi singdi aikoi isana khanjagadabani haina fongdokhi tungda mahakna makhata na ngasigi mating pangba sina chingmi tamigi marakta leinaba mari edu nauhona na ningsing hale haina fongdokhi Asigi Khwarmangi Ima Ketia Joint Coordinating Committee for Peace Mayamna Laaga Khoigi Office Sida Zanaba Thangnaba Mayam ama Purapasi Yam Harawi Aduna Khoigi Manipur da Engonda Hayro Haradi we should not divide on the basis of religion but we should be united on the basis of Yek Shalaijas Yek Shalaiji Nano Karino Haiba Sikhamba Ganda there would be peace and harmony yek salaija akhoi masana akhoi na kangadamni atoba group ne akhoi bu kangadam nate but we have to know the roots and what are the problems we are facing and how to go about adana aina manipur ki context hining medi we have multiple CSO and who will listen to whom masi problem leidaba nate aduna CSO mayam si jo yarade confederation haiba masemaga akhoi ki manipur ki elhomi ki interest karino akhoi na tau to ba haibsi jointly chathabana phagdara haina sumaina thamjani Khwairambani Ima Kaithil Coordinating Committee for Peace ki Ima Amana Lamdam Sigi Yelhomi Wariba Chingmi Tamigi Wakhalona du Ningsingduna Polam Singa si Matiang Pangbani Chingmi Tamigi Mari Hena Session Bo Warisanu Haiki Khwairambani Ima Kaithil ki Coordinating Committee for Peace na Jalanja Dana Relief Camp amati rehabilitation ki committee asida koina ngamjaba kolam kharadang kengbang jabani masida yelhomi oikiba silnaw gi nungsinaba manaw nupana mayambada pot kudon pot piba adu bagi wakhalon na don nungsinjai yamna puning nungsiba phaujai kona jariba mateng khara asina mayam gi namakta kinbi hoisinu sona chanbi ba hoisinu Sangai Pro Mamang Gram Panchayat amadi Sangai Pro Mamang GP VLF ka khusamnaraga nomagi oiba Convergence Mela amangasi Imphal West Konjeng Lanfok Lakpam Laikai de Leiba ANS Community Hall da pangthokre Manipur State Rural Livelihood Mission Imphal West Hiangthang Shidi Block ki meeting makha da pangthokpa thorum aduda Imphal West ki hanagya daksya RK Taruni Sangai Pro Mamang GP ki chairperson Konjengbam Jayanta Additional Deputy Commissioner Imphal West Kaisham Jadumani Hiangthang Shidi Block BDO Sasindia Laipubam MSRLM Imphal West ki DM M Nomaitem Prabina Amadi MSRLM Hiangthang Block ki Mission Manager Hizam Surbala
अथोब मिथुंगसिंग ओइखि कन्वर्जेंस मेला असिदा PRI मेंबर्स अमदी ही याइपोकपी BLF तंफा यायोबी BLF सिंग पुथोकपा पोलम सिंग योनबे स्टॉल सिंग सु हांगदुना मियामदा खुदोंचाब सिंग फंगहनखि Additional Deputy Commissioner Imphal West Kaisham Zadumanina Convergence Mela Asina Miyamna Laingaki Department Sing Satuna Mathau Taba Se Sang Sing Basing Lona Honabada Kudongcha the Basing Mayuk Naribasi Karada Urbasu Kokana Nabagamakta Pangtopa Mela Mani Mela Asida Laingaki Tungan but Department Sing Stol Kaya Hangduna Miyamda Haktengana Unaraga Mathau Tabakana Basing Yamna Line of Fangan Bangam Lagani Amadi Imphal West District Wina Tungan Bamapam Kuntarukta Convergence Mela Si Pangtokre Madi Mapan की लाखपसिंग लमदम सिदा साबा लोकल की पोलम सिंग पामनरपु वैबना सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगना मगुन लैब पोलम सिंग सादुना हेना पोथोक पुथोकप ngamba इरमदम अमा ओहलसी हाइखि मसिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असु अंगम थाक तो होनदुना मतेंग पांगनी हाइना फोंगदोखि सिगी वन डे कन्वर्जेंस मेला से कोई डिस्ट्रिक्ट सिगी वैना मफम क्या सूम चथरई मे की तांग कुनमरीदा फुमलौ ग्राम पंचायत की हौरखिबनी कुन तरुक सूबनी सिलिबा अखोगी प्रोग्राम सिदी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर सिंगना हाना ममांगदा अखोगी विलेज सिदा करी करी युमथोंग की करी अवाटबा लेगिबनो हाइबदो सर्वे अमा चथोकांदा फैमिली दुगी अवाटपा मयाम सिंगसी कोइना सर्वे की रिपोर्ट लौखलगा डिपार्टमेंट मयाम ngasi lakbiribasida report to submit tawba loina khudakta service piba yaba mayam card sabe yaba adagi certificate piba yaba adagi health checkup tawba yaba aadhar card saba asina singba mayam ama khudakki mayam su piri A climate change adaptation strategies, a case study of Bishnupur, Manipur, Haibasda stakeholder workshop come group discussion ama mini secretariat complex Bishnupur ki conference holder ngasi pangthokre. Manit Bhopal, IIT Roorkee, JNU New Delhi, Rika India Science Hub, Nepal Madi, University of Colombo, Sri Lanka na punna sinduna pangthokpa Asia Pacific Network for Global Change Research APN project ki makhada thoramasi pangthokpani. Deputy Commissioner Bishnupur Puzai Langbamna Research Team Maduna Bishnupur District Pu Study Taunanabagi Mapam Oina Khalakbagi Damakta Thagatpa Phongdokhi Thoramaduda AC2DC Bishnupur Professor Shaurabi Merotra Manit Bhopal District Level Officers Amadi Research Scholar Singh Sarukyakhi Department of Anthropology Physical Education and Sports, Home Science, IQSC, Polestar College, Hyang Lamamadi College Development Council, Manipuri University na punna kusamnaduna Sports and Nutrition Haibihiramda Numit Humni Satharakba National Workshop Lotion Bigi Thorum Pangthokre. Polestar College Hyang Lam Wabagai the Pangthopa Thoramaduda, IQSC Coordinator, Polestar College ki Dr. Chongtham Memtombi, Sports Performance Analyst, Anthropometry, Sai, Northeast ki Regional Center, Takiel Imphal Dr. K.S. Shomi Babu Maite Amadi HOD Statistics Department Amadi President Polestar College Teachers Association Maibam Ramsaran Sarukyaki Workshop asida mapandagi yauna expert kayana technical session sing sathaki Thoramadugi manungchana workshop asida Sarukyaki bu singda certificate sing su yenthoki Mahukshagumna ing tappa tangdu leitaba Manipur gi phibamda hanjilakpada ing tappa gi paujal puba thabak thorom sing leptana pangthokpa mathau tai haina Moirang SG MLA Thongam Santi na phongdokre AT Thangjing Squad Unit 33 na sinduna ngasi nomagi oiba awareness program kam voluntary blood donation camp ama Moirang Konjengbam Maning Laikai community hall pangthokpada saruk yakibada phongdoklamkibani to meet the demand of local people of Moirang, ensuring timely treatment for patient in needs. Haibatimda, AT General Headquarter Medical Team Gimakada, Moirang Gimanung Daliba Maira Paibi Loop, Mahiroi Loop, Drivers Association, Hotel Lamadi Dukan Pamli Basingi, Association Madi, Janura Loop Singalunana, Department of Transfusion Medicine, Rims Hospital, Lampelga Puna Kusamna Dunapangtopa Turamaduda, Chaurakna Mioi Humpuromna, EPK. MLA Thongam Shanti Namakhatana, AT Thangjing Squad Nasundana Pangtukliba Blood Donation Campus, Hauziki Matam Siga Yamnasane, E Hibasi, Muibin Sabangam Daba, Muibiki Punsikan Bada, Hingbada Changba Yam Namuru Posakamani, AT Nalodiba Todang Shingasi, Idam the Musik and Nabagitamakta, Yelhomi Kunaibu, Ngakuna Tam Nabagitamakta, Katok Badana, Masharuk Wairaba, Laiwe Karba, Ipai Pusing Aduna Loramba Madi, Katok Pahaiba, Wakalun Adumakni Haiki.
ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯀꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ एटी थांजंग स्क्वाड की असिस्टेंट कमांडर पाउनम संजोयना हौजिक मणिपुर ईगी मथौ तारकपा अनाबा लाकपा मतमदा जनिम्स नत्रगा रिम्स ब्लड बैंक ता ई वाटपगी थवोंग हेक हेक लाकपा अमदी मसिना ममलयाम लबा मियोइबगी पुंसी कया मांगबगी थौदोकसिंग थोकलिबा असिदगी खरदु वरबसु मतेंग ओइनबा अमदी एटी थांजंग स्क्वाड ना कोलिबा मनुंगदा लेबा मियोइसिंगी दमक्ता ईगी अवाटपा लेतनबा ngasi कैंप सि पांगथोकपनी मखातानसु था खुदिंगी कैंप सि पांगथोकनबा पांदम थमली हाइखी अखोई मोयरांगी ओइना ई कलेक्शन तवरगसु मोयरांगी दमकता थमदने अदुबु एनी को थौबाल डिस्ट्रिक्ट ओबे बिसेंपुर डिस्ट्रिक्ट की एनी मफम अमदगी को इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट एनी मी अमना ई दकार को मतम अखोई कांटेक्ट तबिरौ तगुम सुम अखोई गाइडलाइन की मखा पोना तवरगदी अखोई खुतक मोगी दुम ईस्ट तबि तवजगे अदुबु ईसीडी मोयरांगी ओबनिना नोमनी लेगा अखोई दमु बेनिफिट अमुक ता ईजी मु सिंगत पिना अखोई अदुगी प्रोसेस लेजै को अदुदो क्लियर तवरगदी अखोई ई खुतक दुम पिगनी नारकु मतम द चेन चोंबा अमम मथा साबम ने अदु मयाम टेंशन फ्री ओइना बेदमक्ता मसी अखोइना मोयरांगी दमक्ता ब्लड डोनेशन से सिंजबनी लनायोन कोचिंग सेंटर हांगदुना संदान लंबी चथरंबा लेंगा की ओजा तरुक मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना ड्राइव चथबद थेंगनरी हाइरी हौकिबा जुलाई 13 दा मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना लेंगा की स्कूल अमदी कॉलेज सिंगदा ओजा ओइबसिंगना लनाय ओइना कोचिंग सेंटर हांगबा अमदी युमदा कोचिंग तोबसिंग असि तोकननबा अमसुंग मखोइगी मथक्ता येंगसिलगनी लोइनना लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगसु हाइरिबा ओजा सिंग असि मथक्ता एक्शन लौखननबा लाउथोख्रब मतुंगदा MSF की थौमिसिंगना क्वाकैथल माइकैदा लेबा कोचिंग सेंटर अहुम अमदी कोंगबा लाइश्रम लेकाइदा लेबा युमदा हांगबा कोचिंग सेंटर अमदा सत्तुना येंगसिलुबदा लेंगा की ओजा तरुकना लनाय ओइना सेंदान लंबी सथरम थेंगनरखिबनी हाइरि क्वाकैथल लेबा संगाई ट्यूटोरियल दा जॉनस्टन हायर सेकेंडरी इबोटन सना हायर सेकेंडरी स्कूल CC हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी ओरिएंटल कॉलेज की ओजा तरुकना नियम की वांगमदा लनाय ओइना कोचिंग सेंटर सिंगदा महिरुसिंग लाइरिक ताकतुना सेंदान लंबी सथरमबदगी MSF की थोमिसिंगना फागतपा ngamkhibani हारिबो ओजासिंग असि MSF की थोमिसिंगना कोचिंग सेंटर सिंगदा सतुना येंगशिलुब मतमदा कोचिंग सेंटर सिंग अदुदा लेरमखिदे अदुमपु कोचिंग सेंटर सिंग अदुगी रजिस्टर फाकतुना येंगलुबदा मकोइगी ममिंग सिंग अदु यावरम थेंगनरखिबनी हिरमसगी मतंगदा MSF की प्रेसिडेंट हिजम रोशनना लेंगा की स्कूल अमदी कॉलेज के ओजासिंग तोंगाना बिजनेस की मवोंगदा मयुमदा नत्रगना प्राइवेट कोचिंग सेंटर सिंगदा सेंदान लंबी सथरिब सिंग असि लेंगाकना येंगदुना लेगदौरिबरा हंगलक्ली असुगुम थौंग असि मियामगी अमदी महिरुई खुनाइदा सिंगनबो ओइबा मरमना MSF ना येंगशिनबा होरखिबनी लेंगा की ओजासिंगना लनाय ओइना बिजनेस तौरिबा असि सर्विस रूल 1964 दा यावरिबा प्रोविजन सिंग असि फोंगना सिंगनबनी मसिगुम थौंग असिना मरम ओइरगा लेंगा की महै तंफम संग कया अमा सिथरकपगी असौब मसाक अमसु ओइहल्ली हाइखी लोइनना ओजासिंग असिना सथरकलिबा थौंग असि बोर्ड अमदी काउंसिल की एग्जाम लाकपा मतमदा क्वेश्चन सेंटर सिंगा पुन्ना सन्मिनरगा महिरो सिंगदा क्वेश्चन कया पिसिनदुना असौबा एजुकेशन की लमदा बिजनेस अमा सथरबरा हाइबगी चिंगनबा अमसु लेरे मरमदुना लेंगा के ओजा सिंगना लनाय ओइना सेंदान लंबी सथरम लिबसिंग असिगी मथक्ता अथुबदा एक्शन लौखतकदबनी करिगुंबा लौखत्रबदी MSF ना मणिपुर मियामगा लोइनना अकनबा खोंजंग सिंग चंगसिलगनी हाइखी MSF ना क्वाकैथल लेबा संगाई ट्यूटोरियल एक्सेलेंस ट्यूटोरियल एडवांस कोचिंग अमदी कोंगबा लाइश्रम लेकाइदा लेबा युमदा हांगबा कोचिंग सेंटर अमदा ड्राइव सिंग चथखी लोइनना मखातानासु MSF ना तोप मफम सिंगदा लेरिबा कोचिंग सेंटर सिंगदा ड्राइव चथखीगनी हाइरि ग्वालटाबी थौदोकी असुम वायल फंगनबा पाउमी सिंगना खोंजंग चंगशिनगनी हौखिबा मे 2015 गी तांगकुंदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट पांगथोकपा मंगारक सुबा सिरुई लिली फेस्टिवल हौदोकपा थोरमगी पावलोबा चलुबा पाउमी सिंगी टीमदा सेंट्रल फोर्स ना ग्वालटाबी की मफम खरदा पाउमी सिंगना तोंगबा मणिपुर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस इरिबा मणिपुर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट हाइना थारिबा वाहिसिंग मुथतलु हाइबगा लोइनना पाउमी सिंगना मथौ तोबा चटपदा अपनबा कया थोखनखिबा थौदोक अदुगी अचंबा वायल पियु हाइदुना पाउमी सिंगना ngasi फावबदा लेप्तना खोंजंग सिंग चथरी
थोकिबा थौदोग अदुगी मतंगदा थिगतनबा मणिपुर लेंगा के सब सेक्रेटरी ना लिसंगनी कुनमंगा गी मे गी तांग कुनमाथोइदा मियोय अनीना साबा इंक्वायरी कमिटी अम सेमदुना थिगतहनखी इंक्वायरी कमिटी के रिपोर्ट सु मरी लेनबा अथॉरिटी सिंग द सबमिट तौखरे लाइबक थीबदी थौदोग अदुगा मरी लेनना मणिपुर लेंगाकना करी करंबा एक्शन लौखटखरबगे हाइबदुदी लेंगाकना मियामदा ngasi फावबदा खंगन बलेत्री पाउमी सिंग असुंबा वायल फंगद्री अमजू अमदी इजेमना मणिपुर की गवर्नर द चेरोल थाबगा लोइनना हकथेंगना उनादुना अचुंबा वायल पियु हाइना तक्षिनखिबा लेख्रे अदुबो हौजिक फावबदा लेंगाकना करिगुंबा थबक मक्ता लौखटपदी उद्री मणिपुर की पाउमी सिंग तालिब डिमांड सिंग फंगदनबा पाउमी सिंग लाखलिबा तांग कुनमरी नोमाइजिंग नुमित की अयुक पुंग 13 ताबदा कैशामपाट लैमजम लेकाई की कम्युनिटी हॉल दा वाकत खोंजंग अमा सथगनी नुमित असदा लमदम सिगी पाउमी सिंग अमदी लेबाक मियाम की याइफनबा मतम चुपद होनरिबा सीएसओ सिंगना खोंजंग सिदा सौगतपिदुना सरुक याबियु नुमित असदा लेबाक मियामना पिरंब वाखलोन अदु लौरबा मतुंगदा अमजू अमदी एजीएमना मखा ताबा फिरेप सिंग लौगनी हाइरी मरक्सदा ब्रेक अमा लौमिनसे पुंसी की लंबी सीधा अरैब चाब याब मखै चासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिब सिंगदुना अदोम की लिवर दा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिवर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंहललक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kontra fauba free breast and thyroid cancer screening camp ama pangthok chagadauri. Mammogram ama sungmari laina ba investigation da 20% concession loina na procedures da 15% concession gi khudong chaba pizari. Breast and thyroid kamari laina ba hakchang gi nuai taba leibiragadi khudong chaba silobi ho akupa marol gi damag Shija Hospitals sa pau phobiro. Tada! Yeme makigano. Aza betamo. Sige yun se, next time tina check sin na laksi laga thamlo bani ne. Dadarang se juhar habaga amta kidarbo. Asum na mayam na machal bog na option lugum. Masige yung masibu aso yang an ko kada batagi. Next time tina na option li. Next time ti juhar habati ni mat na ba same bani. Zaman techno isi na bana concrete ka tok na tina ba matamda babang ng amuk ka na angle adli. Next TMT strength is in the way. मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup ब्रेक तुंगदा मोहना तराम नोक्सरी मखा तारकबा पाव पिजरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिंह हाइब हिदाक सिंह डॉक्टर सिंह इरगा अककनबा फार्मेसी सिंह द फंगनबगी थवोंग येंगशिलगनी अमदी कंपनी मसक खंगदबा फंगलिब हिदाक सिंह चेक तौननबा स्टेट सिगी ओना टेस्टिंग लैबोरेटरी लेतबना खुदोंग चादबा कयासु मायोकनरी हाइना मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की प्रेसिडेंट राजकुमार बसुमनीना फोंदोरकले वाफम सिंह असि मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल न सिंदुना तागेल पातलैबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की ऑडिटोरियम हॉल पांगथोकपा नोमगी ओइबा कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन की थौरमदा फोंदोकिबनी मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की प्रेसिडेंट राजकुमार बसुमनीना मखा तारदुना डॉक्टर सिंह एमआर सिंह पिरंबा सैंपल हिदाक सिंह असि शेड्यूल के की मखादनी हाइरिबा हिदाक सिंह असि लायेंबा लाक्लिबा अनाबा सिंहदा सेल लौदना लेमना पीबदी याय अदुबु स्टेट असिदा इंडिया मनुंगदा फावरबा डॉक्टर कया लई मखोइना हांगबा फार्मेसी खक्तदा एमआर गमानरगा फंगबा हिदाकसिंग योलिबा सि अरानबा थोंगनी हिरमसिदा हानसु ड्राइव तौदुना थिंगबा लैख्रबनी अदुबु अथुबदा मखाताना अकनबा मोंगदा हिरमसिदा येंगशिलगनी हाइखे लोइना ngasi पांगथोकलिबा नोमगी ओइबा कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन असि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मखादा तंगाई फदना पांगथोकतबा याद्रबा थोरम अमनी थोरमसी मपुंग ओइना ममांगदा लेरंबा नॉलेज सिंग अदुगी मथक्ता अनो अनोबा कया लाकपा सि खंगबगी तंगाई फदबा लेबना मरम ओरगा पांगथोकपनी हाइखी फार्मेसी फममतमदा फार्मेसी समगी अखोगी रजिस्ट्रेशन वायरगा हेक्टा कनागुम खरना फार्मेसी हिदाग योन खोतना तौरिबा हाइ पोसिमा टोटली बैन ने अदुगा सिदा नतना एडवर्टाइजमेंट म्यूजिक एडवर्टाइजमेंट की जुग अमा याम कन्ना लाई मरमदि हिदाग सिंजी मोइना 20% तारे 30% तारे 40% तारे हैदना लाई अदु लाइबा पेनोसिंग असिगुम्बा इरेगुलरिटीज मयाम से चेक तौनबगी तमकता हाइ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 से इंपोज तौरकनी
Kanglaipa Communist Party Taibanganba Group ki Secretary Information and Public Relations Officer Publicity Secretary Wina Tho Puramba Kongnang Thaba Mitai gi Mahuttam Salainganba Mitai na Uiragani amadi Operation on Eradication of Public Enemy KCP Taibanganba Group ki Tho Puramba Mangal Luwangi Mahutta Lingjan Khomba Kumanna Mahut Silagani Hari Kongnang Thaba Mitai gi Cherol Mada Operation on Eradication of Public Enemy KCP Taibanganba Group ki oina Mamangi Operation Commander na mahaki matamda Paikhalamba Thabak Thoram Mapung Phan Luishinba Ngamhodana Leiriba Thabak Thoram Pumba Kudaktagi Nauna Thogai Pugadoriba Lingjan Khomba Kumanna Makata na Paikhatpa Horagani Taibanganba Group ki Thabak Thoram Singi oina Hena Wahan Thok Leiba ama Onthok Chanabagi Pandamda Kudaktagi Hairiba Thabak Thoram Sing Makatana Paikhatpa Yabagi Ayabasu KCP Taibanganba Group ki Central Committee ki Warip Amana Pire Hairi Kumbi College ki Governing Body na College asigi Principal ama Khananaba Process Toriba Sida GB ki Chairman aso amato oina thabak tomina duna College asigi Development Torpuda Punna Saruk Yamina si haina Governing Body ki Member Sing Local Educationist amadi Guardian Representative Sing na Fongdorakli Wafam asingasi College asigi Conference Holda Kumbi College Employees Training and Teaching and Non-Teaching Staffs Association ki miyoi sing amadi Governing Body ki mihut kaya na saruk yaduna pangthokpa Pau ki mifam amada Fongdokibani Pau ki mifam adu da saruk yakiba GB ki member KS Lila Chandrana College asigi hauzik leiriba Principal L Gopal asi tha asida matam loirabana GB na anoba Principal in charge sama khannabagi damakta notice thoktuna matik charbu oja tarukna apply torukle Hiram asida makhata na College asi afaba maikaida pukanana bohonariba sida GB ki chairman na lusingba miyoi ama anina masigi ona tainabada anoba Principal in charge thambagi mahuta temporary oina College asigi Principal Thambaromda miyoi kharada hairakpagi thawong chatharakpa leire hauzik leiriba College asigi Principal asi Governing Body ki Chairman Secretary yauna miyoi mapan na saruk yakiba GB mifamaduda miyoi taretna amatoina yanaduna appoint tawkhrabasu GB ki Secretary ki mathakta Chairman na lusingba miyoi ama anina lana allegation tawduna College asigi chawkha thorangi thabak thoram singda ayet apan piduna lakli haiki hauzik amuk makhata na College asigi anoba Principal ama Khananaba tawriba asida punna thabak tawminanaba lakpagi mahutta GB ki Chairman madi miyoi Amma aniga ayat apan piduna College asi maning hananaba thawong kaya sa tharakliba asi Kumbi College pu nungsibagi ra natragana masagi oijaba thibagi ra haibadu miyamna lepiyu hairi College ama run tawba haibasidi Principal ama in charge Principal ama phajana khamdragadi College ama kamani run tawgani aduna College ama Principal in charge ama khamdabu phawuda against wangangadi akoi College asi Kumbi College asi chahi nipu subna nipu manga subna nungsi haidana run tawgi mi bisma koi masagi profit tanbagi ra na College asi nungsi bagi ra College laibo ojasin chhatra chhatri singjibo sengkhatungdagi bakhalo laibra o laitaba bise mayamna asigi decision laba tawbi haidana mayamna khamdraga matang sida tension jagi JB ki member local guardian L Ibumsana governing body ki chairman na thuba matamda changbirakuna punna thabak tominasi college asigi staff sing asi asuki matik yamna warak klaba ngaktani amadi college asida tamliba mahiroi sing ayamba senthok watlaba imung singi masa ngakta oibana college asi chawkhat thorangda mai onsin minaduna hena masak thokpa college ama ohelasi haiki media ki thongda koigi haiba koigi pabungmangi amadi koigi chairman pabungmangi koigi sida aina request tawjinibadi koigi staff sing asi asuki matik waraba amadi koigi leiriba koigi satra sing asi lairaba nungda leibina mal morkanda pabung animak koi changbirakuna case tawgi mohutta makhatana adumagi wakhalo thadok biduna koigi college asi development tawinasi kari kari kamain tawrakanda koi conversion tawgadagi haiba ko amda thadaminaraga koi punna leibinasi Rural Educational Organization Khangabok na Mera Yub Bharat Thobal ga khusam naraga ngasi REDO Khangabok ke office building da mangarak suba Nasa Mukta Bharat Abhiyan thoram pangthokre campaign as the District Advisory Committee on Youth Program Koncham Lokendro Vice President Saikom Maniram amadi advisory Redo Khangabok Thokchom Bishorjit Sargyaki Mera Yub Bharat Thobal Maikai gisu Sanaroi Shingidamakta sports items sing mating pangki Ekoi punamag nisadagi lapna laishi Ekoi khudingmak na khona minaduna nisa yaudaba iramdam irai kaya ma semlasi haina wasak lo minaki
Youth Make the Change haiba pandamda nomagi oiba drug awareness program ma Jiribam District Police amadi Club Mairapai sing khusamnaduna Jiribam District ki Shamu Punba Community Hall da pangthokre. Awareness program aduda resource person oina Chief Functionary Holistic Vista International Certified Addiction Professional Dr. Lalit Sapam Sarukyaki Lunana ex Adaksha Jiribam KS Janaki SP Jiribam Semi Ramror OC Jiribam Tikendra Club ki member sing Sarukyaki Dr. Lalit Sapamna Miyamna Kullaikai da Nisha Saba Edik Oirectringaida Ngalingai Matamda Marilenaba authorities in the Tanaduna Lying Sataviu Haiki ex Adakshia KS Janakina Jiribam District Su Yumthung Kuding Makta Nishagi Awaba Mayuk Naba Imung Mayuk Nataba Imung Leshilaktre Haibayare Aigi Migi Haidana Hingminabatarabadi Tungi Mirul Kananaba Honabada Asoba Mating Amawagani Tungi Mirul Gidamakta Kanduna Yumda Nishana Mangjabasing Matangda awareness sing PBU Haiki Borayangbi Gram Panchayat ki Ward number 1 amadi 2 gi Miyamgi Amatangairaba Yamna Maru Balambi Masuriba Karbrastan Taba Lambi Hairiga Sukhangnaba Sagang Shugunu Lambi Taba Borayangbi Thongkongdagi Wangu Agalup Thongjau Taba Paubagi PMJSY gi Makada Black Topping Torakliba Sagi Tabak Shuriba Subcontractor Madi PMJSY Department ki Mari Lena Singna Same Lagani Haiduna Thazaba Piduna Ward Ani Edugi Club Organization Singapuna Paminaduna Yana Krabasu Nasi Pawada Tabakuna on Torok Taba Yaning the Bafungdo Pagalona Lambi Asia Tuba the same Dragatiakan Bakongjang Sing Shangshilagani Haidi Borayangbi Awang Youth Development Committee ki President MD Daud Khanna Lambi Asi Wangu Halup Makadagi Borayangbi Thongkong Taba Hawbagi Black Topping Toduna Semlak Pasida Fit Chanipan Wadli Borayangbi Gram Ward number 1 amadi 2 gi oiba Karbastan Taba Lambi Asida oina Haplaga Semlage Haina Ward Ani Dugi Miyamda Thazaba Piramlabasu ngasi phawbada thabakta onthoraktaba lambi khara sem saduna hana nung thaduna chatpa yaramba adu semlagani haiduna thugairamlaga ngasi phawbada wahi amata haidaba asi yamna laibak thibani haidi lambi ase asuki matik phibam sadre mari leinamasingna yengshinduna miteng changbiyu haidi mamangda ikoina leirammiba thaba nung tharammiba khotlammiba adu punamaktu manghan birame aduga hojikna thaba ama phobo suhandre subi thiba subcontractor su lakte department mi da hairwe thawoi wawoite aduna Bisempur district asigi DC oina pubiriba Madam Puja na kitang mi eng changbiba amade ikogi honorable governor na kitang mi eng changhan ningi Give Blood, Save Life, Haiba Wakalon, the DM College of Alumni Association, DM College of Commerce Students Union, NSS Unit 1 Amadi 2 Amasung, Siza Blood Center and Transfusion Service Amadi, Blood Center Zenims Kapuna Kusam Naduna Mangarak Shuba, Blood Donation Camp, DM College of Commerce Pangthokre, Blood Donation Adu the Tongan Bamio Chamarom EPK, DM College of Commerce Alumni Association, President Songtam Sanjoina, Kanagumba na I Matho Tarak pada Karador Sumating Pangbu in a blood donation campus, Mangarak Shubu in a Pangthokuni Haiki. Blood donation Katanatana medical camp sing Sing Supangtok to Namating Pangdun Lakpagi Manungchana, Tongan Batapaktorum Sing Supangtokre, EP Bas in a Topamue Kayagi Punsikan Bada, Mating Wagadoribani Haiki. The Matung Tarak Pasai Singda, Eko alumni na Satazaduna Lakpa, Eko health camp, Amadi blood donation camp sing, Katana Satazakigani Habigi Tazabakoi, Tamzeri, Loina Koi, DM College of Commerce Asida Natana Atopa institutions in the Tatuna, Satra Singi, career counseling, Amadi Koi open accountancy competition, Zingba Koi Sindano Lagli, Adu Matung Tarak Pasing Zazu, Koi Adum Sinzakigani. Akoi bagi phibam lu nanana thamnana bagi pandamda cleanliness drive ama Commandant 169 Battalion CRPF Suresh Kumar gi meeting makhada Anis Kumar Singha Assistant Commandant OC Battalion 169 galunana Inspector Islam Ali OC 169 amadi atai personal singalunana Kurai Lamlong High School da sathakre hairi Hauzik loishilakpada maruiba pau amuka hana pizari
Tungi yumbi oihogada naha singi hojik oiriba fiba masida Manipur si tungda kari oihogani khanbada mamle haina MU gi Law Department ki Associate Professor Dr. Sapam Dilip Kumar na fongdokre. Chief Minister Uramba Risang Kaisingi Mapan Lakshuba Laikidabagi Ningsing Thauram Pangthokre. Congress halaktaba BJP na lepkadaba nati haina CLP leader Okram Ibobi na haikre. Amasung Lamlai dagi Thawal Dam Yoba Lambi North Eastern Council gi Sentang Makhada Lupa Crore Nifu Taruk Changna Semnanaba Ayaba Pirakle haina MLA KS Ibomsana haikre. Masigaloina na hausa fawagi onadi ISTV News matang sida tension jari mireng tabiri ba punamaku amuka hana